Pausada yumpam ujbamar ujba pau khara update tawjare. Labuk to sazaliba sing Jun kulum doi fawada lafum da hanzilana na balangak na marilena ba sing takhangan kray. Marilena bo authority ki ava amata yawtana labuk sing da sangwat jagatuna laisilaba sing asi tha asi ki kulum doi fawa ki manung da lawtok tuna. Mafam sing atu lafum da amuk hazalan gadavani ana Imphal West ke Deputy Commissioner T.S. Kirat Kumar Kangalagle. Disina thokiba order asina makatan hai desigasi ki manung da laitiba lafum kamaro mari leitaba authority dagi aba yawtana amati kanglon chumdana jung kai sajan ban sing balo singu ga mari leinaba tawan tongan ba thabak thorum sin sinare habi wakat kamarum lakle harba offer masidi mari for conservation of Fediland and Wetland Act 2014 gi wang madani masida sunatana miwi kya natural khongnu national highway amati state highway sing kinagi at lam kopsin da yung kai dukan community hall crematorium na ching by structure camera sajila habagi wakat sulaire masida drain sing punhanwa lambi sinhanna bagi asawa maram amaware mar masida di money for conservation of Fediland and Wetland Act 2014 section 11 amadi deep money for public premises eviction of unauthorized occupant Act 1978 ki makata mafam sing asiba khopsin dun lairiba sing asi tak thongna ba amasung labuk oina leikada bamba fam sing asi adumak lafum hoina thamna da bagi pere pasi lau khibane marabasana district aste lairiba national highway state highway inter district road amadi atai lambi sing tutorial khongnung na sing basing asida lam kopsin da sakali basing asi tha asi kolom doi phabu ki manung da masa masa na lauthok kada bane masida su natana labuk sing bo marilina bo authority ki aba amata yaudana lawu singu baga mari taina daba tongan ba hiram sing da senari ba sing asiso tha ase ki kulum doi gi nungtel pung hom phaw gi manung da masa masa na lautok tuna mahausa gi phibam da jilan ga dabane karigumba ari bo wafum sing ase thabak tongan thok taba tarabadi logi matung ina matak chaba action sin laukut kani loina na sajilam liba sing adu lainga na tok pada chang basen phamjo lam khopsilam liba sing aduna pothok ka dabani adu social rolas na makha tare masang oi bo wafum sing labuk singbo lafam singbo labu sing pagamari leina da hiram sing da mari leina po authority ki app yautana sinaba yaroi authority ki app yautana lafam da yung kai sajilamba di Manipur Conservation of Fediland and Wetland Act 2014 ki makada serak fangane lafam singbo app yautana atau hiram da sinaramba sing tha asigi kolom doi fabu ki manung da masa masa na sem do kadabane lambi de lam khops lamba sing asisu tha asigi kolom doi fabu ki manung da masa masa na hando kadabane baka tarakwa atop pauda moising the drug factory thugai tuna brown sugar kg 222.85 fare Islam leading chatpa singi imam mayam amana se minister nongtoma pere masamakta war on drug saukali amasong pangal singna mai ka drug la lolom pa taragati makoi ki jana namas tauroi ana laukto khiba tha fatring da thawal district imrong chanraiwa Moijeng mina bazar da thawar district police ki kangbu amana brown sugar sungpham factory ama thugaiduna brown sugar kg 222.85 fagar khre police dagi phangpa pauna hai thodok tofum atudagi brown sugar sungbada sinaba polam kyamrum ka loina na pi amasu fare aduma brown sugar sungbada mapong oiba thaudang loban pi asigi masana pati na thokre magfana na police na angapa thak to honare paglaba polam sing atu tawan Police ki district headquarter the Palmi Singh Mamang the Puthok Laduna. Tawan district Senior SP Zogesandra Avizam Hai, Nasi Yupung Tarik Rom Taba the Yamna Tasava Yava Paul Amagilikul Amapang Badagi. SP Tawal give me Maka the district police garrison as we have present. Okram one company losing to the CDO unit Tawalgi OC inspector and Sadananda Singh, Navi Police Singh Jaupa joint team Amna Tawal district. Tawal district moising Mina Bazar the Labor Tawal Mayum. Amadi baby sahin fugani van mapuro bagi meng TS Kadimur LS Kading jumda thibum bagi thabak chathake ngase pung tarit makarom tarpa adoida thibum bagi thabak chathaba aduda Amadi baby ki imung dagi heroin brown sugar waram bayai ana singdaba choba hangampal machugi plastic sek mari higok machugi amasong angangba machugi plastic bright amamga phangbangam ke Polam sing adaba civil witness sing jauna mafam adu da test tawbada loinamak brown sugar ni haiba masa khangbangam ke fagalaba polam sing adu di kg 109.48 yawa angkampal machugi plastic ki sek mari kg 58.19 ki hikong machugi plastic bright ama
KG 55.18 की आगाम मसू की प्लास्टिक ब्राइड अमलोइना हेरोइन ब्राउन सुगर सुंगबद सिनब पोलम सिंग वुडन क्रॉसिंग मशीन इलेक्ट्रिक मिक्सिंग मशीन washing machine पुनः लीटर 1.5 होइबा एमोनियम क्लोराइड की बोतल अने लीटर 134 की केमिकल लिक्विड सॉल्यूशन जावा प्लास्टिक ब्राइड अने एल्यूमिनियम कंटेनर टफ मंगा पैकेट हम मगानी अबिक टफ अने फीवागा गैस बर्नर गैस सिलेंडर अने फागलब पोलम सिंग अदुगा लोइना हमादी बेबी NDVS की मखादा केस रजिस्टर तौदुना मखाताना थिजिनखिनबा थौबाल पुलिस स्टेशन द सिनाखरे आना एसपी ने फोंदोरखे पाउमै सिंगी पमांगता फुथोकपा अदुदा एसिस्टेंट एसपी ऑपरेशन ओ वांगखोंबा CDO यूनिट थौबाल की ओस इंस्पेक्टर सदानंदा अमसुंग अतै रैंक ऑफिसर गया सुसरु याके कोर्ट मिनमलुबगी सोचानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी ना CJM के कोर्ट लाले हaijakhre सोचानपुर पुलिस ना FIR फांदुना ड्यूटी बेस की ममांगता फुथोकना बखांगा लगतुना ngai roba matung court khanga lamba tawdana fakhi bam yu adugi FIR na cancel torba made thadok lamba ki dabak district asigi SP na chief judicial magistrate Susanpur da Lalle haijakhre pawosna hai sahi asigi me kun kama panda Susanpur police station ki osina complainant oiduna all gelmol kholda ki sahi taraga panrom suraba pamin thang auke ko bam yu amachu modo case lokotuna thaki loinen police station asigi OC ingosana khodek piudana FIR number 88/05/2022 CCPUR लौकत के US मणिपुर के मिनिस्टर N Biren Bhachi लेस स्किल मणिपुर से मिनिस्टर बिरेन सेक्रेटली हैव अ मैसेज अम डॉक्टर मार्क टी हाउके सपोर्टर को WhatsApp ग्रुप अम थाकलके मसिगी मतुंगी नहारबा कमेंट असि सोशल मीडिया सिंग दजु वायरल ओरतुना कमेंट लोइबा थाउदोक सिंग थोलक याय लोइना से मिनिस्टर की अमति लेंगा के फंक्शनरी सिंग दा सौगलक याय आबगी मराल दम कुछ मोटो केस अमलखतुना सेक्शन 124/500-504-505 क्लोज टू 507 अमदि 120 बीगी मखादा मराल सीखे पुलिस की मेकेदे की मे कुनगा मपंदा मियो एसी मखादा नमित भंगानी की पुलिस कस्टडी मल्लौ नबगी प्रेयर सो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट खंगलाकी नमित असिदा मतम साना मियो एसी पुथोरकवा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट सोचानपुर नंगाइके अदब एकोइस से सुक्नेउ यौरखिदबने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ना हाइरबम मियो असिबो लोकेशन कंगलोन अमत जाउदना पुलिस ना थादोखरे हाइबसी मे कुंट्रा की लोकल न्यूज़पेपर सिंह सुचानपुर की एसपी निम्यो अमत फाब अमदी FIR रजिस्टर तौखिब लेते आना सेंगदोरकदे खंगलखिबने मासिना मरम ओरगा था असिगी अमद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुचानपुर ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस ता थौदोक असिग मरिलेने सथकिब थबक सिंगी मतंगदा चपचाब अम खंगलकनब फोंदोके हिना मसिग मरिलेने कोर्ट असे सुचानपुर की ओसीब मरिलेने बसे चांसिंग लोइनरक्तुना था असिगी तरुक लाखनब खखनखि डायरेक्शन असिगी मतुंगिना ओसीना कोर्ट लाक्तुन FIR असि मागना रजिस्टर तौखि मखातन थोख्रिब थौदोक सिंग अदुबो थोख्रिब थौदोक सिंग अदु सुमहाकि मथक थोंगबो ऑफिसर की जाथंग मतुंगिना पांग थोखिब ngaktani hana khan thamki haire मखातन कोन थौदोक असिगी मतंग द सथब समम न पलैपदगी सुचानपुर की SB सु कोर्ट असिदा था असिगी निफान द लाखनब डायरेक्शन पीके मियोयमबु पुलिस ना फाब अमदी CRP सिगी मखाद लखटफम थोकपसिंग लखटफद कोन खुथिंजिन बलैते अदोमनब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना पीरिबा मानदब स्टेटमेंट सिंग अमदी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मियोइस ना बिटमगानी रिमांड लौथनब रिमांड प्रेयर पिसिलमलब मतो नोगालग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना मियो एसे फाब अमदी FIR पान बलैते आइबसिंग के मतंगदा सेंगदोकनब खंगनबदी अदुस कोर्ट की मेकेदे के फोंदोके मखातन था असगिनी पान सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुचानपुर द डिस्ट्रिक्ट असगिनी SP लाक्तुन थौदोक असगिनी मतंगदा सथगिबा थबक सिंग लाले आइन हाइजाखे नबी अहुम फारे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो टीम ना नबी अहुम झामला पमहे का ड्रग हेरोइन पाउडर किलोग्राम 2.238 का कोनना उल कसर लंबी की लाइमटोन PDF फर्स्ट मनाक तगी ngasi नुक्तेल पुंग अमगा मखारुम ताबा मतम द फारे पुलिस की पाउन हाई फार बनपी अहुम बदुदी तामेंगलों डिस्ट्रिक्ट की मनुक चनबा मोगदोखल ताउसेम दगी जेमबोय चाहिकुन का तरुक मपुरोय थांगबोय कोकी किमेरी किलोंग सैकुन गनितोय मफुरोयबा काइगेन अमदी नाइरेंग लेंथांग मफुरोयबा चुंखाम लेंथांगने पावसना ओल कसर लंबी द मै का ड्रग फोटो पुसिन थौरे अबगी पाव अम फंगबदगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमांडो टीम अमना लाइमटर की VTF फोर्स मनाक्ता फ्रेस्किंग चेकिंग सथरिङै ngasi नुंथलगी पुंगफम मदुदा लाकीबा तता सुमो अम खामरगा चेक तौबदा नपी अहुमसी तोगलंब थेंगनबदगी मखोय पुवहंग पंगच तबद मखोय अहुंगी ख्वांगदा फाबा फेक अहुमदा पुना सापोन केप निफोग अहुमदोय हाफा हेरोइन पाउडर किलोग्राम अनिगा ग्राम 2 कुंट्रागा निपान जरुंबा थेंगनबदगी मखोय अहुमबा फाबने
ꯐꯥꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ oil palm thabada mangjaba amata leite aranba wafam da miyamna thajaroisi se minister oil palm thabana lamda masigi lebak lehau amadi umang mangki gani aibagi mi painingai amata leite miyamna aranba wafam singda thajaroisi ana manipur gi minister nongthom bere na phangdokre agriculture department CSS of national mission of edible oils and oil farm MNEO OV gi bakata singmairung da leba classic grande da phang thokiba Normally, a national workshop on promotion of oil palm githaromda, Minister and Berena High. Labda Masagim Yam oil farm Tarapumatam Tahanaki, Lajer Palipak Leo, Amadu Mangsing Mangsel Lakani Ibagi. Akibaki Apunari, a single aranbo from Singasi, Taza from Tokde. Scientific web among the Lebakazaki scientists can attain about the oil farm Tabata Lepakleo Mahanti Ivasi Ponto Lavani. Miam the Fauri Akiba Singasi Cook Nabaki the Makasi Tormasi Pang Topani. Oil farm Taripama farm sing the Atopa Maibro, Ivadi. Kihom coffee sing basing su chapman and tamina bajai. Atopalam sing the oil palm thana makal kiaki himarong tatu of Tobasu, ecotimana tenari bangadare. Malingri when Indiana quatiki jamna jibal oil sing import of Aleba Kori, Masina Maram or Kalebakasi Charba, Semelul among the Duna Lady Bane. Makatarakba Atopa powder, me laktara long nabagi tabak aukre. Matang Sahi Amamakaki Manunda Sandran Government Department Punamakta. Milaktara degree town bagi Prime Minister Narendra Modi ki pauta ki baringda Union Home Minister nga se ministry asigi tongan ba departments in the ahangwa phamsing mention the mission board amada thabak lokhot pa hore haire government departments sing amasung ministry sing punabaki human resource sing status ado review am tawraba tung the Prime Minister Modi dagi pauta ka du lakhebani ana Prime Minister's office natragana PM on haike laibaga se da thabak phangtabi ki watho ki patang of voice na jam da toina thina haina rakhibadagi Center ki wari basila ki bani Prime Minister na thabo pangan bagi phibam yana fagal lagadaba amasung India ki narol sing damak nuai jaragadaba akanaba people centric wari bam lawkre aina Minister of State for Person Jiren Dressing Haike aribida content sing asigi maru iba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asedagi yengbiri papunam pathaga jari channel sana dum dakana badi subscribe to video sana subscribe to video baloina like and share to sa kabi gudum namapo amakana thaga jari